Sen kim? Nereden? Мен kimliğini bilecek olan mı? Сейчас. Подай мне вот этот платок. Ой. Есть такая страна, Мали, Марокко, Алжир. Что-то айда. Есть такое племя, это долго будет, но я все равно это расскажу. Что-то айда bir племя var. Называется туареги. Eşittin mi? Ya. Eşittin mi? Сейчас ben sana görüp edeyim. Kimliğim şu. Asça koylanız meni. Yok, asap olamak, ne boysa. Туареги – это племя одно этих бедуинов. Это не арабы, это бедуины. Кяфи путают бедуинов с арабами. Это бедуины. Так. Bunlar ayal maşgala ulu hürmet koyarlar. И тенlerini oklar. И они даже не то, что, как его, там, гурлемек, вообще гурлянокlar. Они даже не кушают. Они вот так лицо закрывают. Аял машалу ренерне. Ты понял, да? Это о чем говорит? О том, что ты не должен магатендамидлер, а должен уважительно относиться. Но так как ты мальчик-туркмен, я тебе яшмак етмейін да үйдіңі. Şeydi koyayın. Siz kim? Nereden? Вот, начни с этого. Шонка күні мен дейвілен, что мен человек мира. 118 yurtta oldum da. Путешественник. Келләңдәкен айрай. Я просто сен сөзіңе сиде намек бердім. Böyle. Öz dişleriniz nerede? Bular Praka'da mı? Чего? Не поняла. Öz dişleriniz nerede? Bular Prakat mı? Prakada lan. Prakada öylensem dedim men ağzımda bolsan sonra ölümden soň Näçe? Men pikirimçe aytayım pulun yetmedi mi kadiya? Saçınızı hına boyağınız mı? Hına? Yok. Это свои природные. Еще седых волос нету. Tepege. Тивегат. Jirafın üstüne beni gördünüz mü? Nerede? Jirafın üstüne beni gördünüz mü? Жирафың üstünde? Jirafın üstüne beni gördünüz mü? Men mi? Yok siz. В смысле, залезла на жирафа. O jirafın üstüne beni gördünüz mü? Нет, со львами гуляла, а на жирафа что-то не рискнула. Gruvakayı gördünüz mü? Yüreğim çekmedi. Verdiler övme. Krokodilin etini verdiler. Kurbakan etini verdiler. Yani men yüreğim çekmedi. Yemeyana oynadı atları. Bermudski треугольниga düşü gördünüz mü? Korkuyan. Yani bir planı var şu taraftan gitmene. Näçe dil biləňiz? 2. Siz bilen söýgü dilinde gürleşip bolar mı? Pensa çıktım ha. Давно? Страшно давно. И мне нравится быть на пенсии. Hemme yurtları gezdiniz mi? Yok. 118'de oldum. Planetalar barada pikirlerini gördünüz mü? Yok, men önce birinci planım etmeli. 193 yurda önce planımı doldurmalı. Ay yerin daşında aylanya mı ya Akbebek yerin daşında aylanya? Akbebek yerin daşında aylanya. Yer günün daşında bir gezek aylanan vaxtı Akbebek yerin daşında neç gezek aylanya? Bir gezek 13 mi 14 saat gidemde neyle oları? Если в самолете здесь светло, прилетаю, там темно. Это сколько? 12 часов.
Шулер полкорды. Я не знаю, ни в круговую еще не пробовала. 12 часов пробовала. Yani kendi soruqlarına düşünemek men. Siz energiyanızı, köz çeşmenizi nereden alıyorsunuz? Энергия чешметini? Ava, köz çeşmenizi. О, я с собой должна была принести свою коробку витаминов. Витамин D, омега-3, кальций, магний. Ne var içinde? Короче, 15 mi 16 tane таблетки. Жить энергия. Я правду сказал. У меня на самом деле как его? Я не знаю. Bizim galaktikamızın adı Akmaya'nın yolu. Maya kim? Моя химчистка, что ли? Я только мою химчистку знаю, я больше Майи никаких не знаю. Ne için kazanıyorsunuz? Ne açım anlat kadanyan? Ay, ödümünü hivedi. Yüreğinize al açık mı? А? Yüreğinize al açık mı? Вопрос не поняла. Yüreğiniz enteyem açık mı? В смысле? А как это понимать? В каком смысле? Yaş olanları nerede seyrediyorsunuz? А, ну, я уже говорила, что я на пенсии, я никак не смотрю. Но могу сказать, что вы очень интересный мальчик. Красивый. Sakkalı olanlar normal mi? Нормально. Buka futbolkasını giyip yören olanlar. Да. Нормально. Ne edip bayamalı? Это серьезный вопрос. Дайте мне эти подушки. Подушки дайте, пожалуйста. Где боссаның ишкерлери? Боссаның подушкаларын көпірек бер. Это надо конкретно сесть. Мың арқасына ой. Это надо расположиться хорошо. Маңа бер. Kişiye satı olan ok mu? Маңа бер. Yok. Вот так. Все, приготовился слушать? Как ты должен разбогатеть? Расположись. Прям вот. Потому что надо это в таком расслабленном виде слушать. Есть два варианта. Первый вариант – это ни в коем случае, вот просто под запретом читать книги, окума, вообще окума. Потом дил öğrenme, ни в коем случае. Потом… Kinguru gördünüz mü? Гордым это ерунда. Нет, ты меня не перебивай. Я же тебя учу, как ты должен разбогатеть. Это основной вопрос, наверное. Это всех волнует, да, вас? Всех волнует? Ну, всех волнует. Университет gitmeliler, okumalılar. İşlemeliler. Şey edip otuyun. İdiyan. Hudaycan, üstüme lappa pul kaçmadı mı kadiyan? Bir var, bir yerde part edip pul kaçıyor. İten bayıya. Это birinci dadi. Huzuli. İkinci huzul. Sen otuyun şeyle. İdiyan. Все, решил. 4 tane kıydı. Gözüne ayal edip alıyor. Bigimotların razmeri köp olur mu? Оставь бегемотов. Я сейчас вража, мне надо вот эту мысль досказать. Теперь 4 kıydı alıyor. Birini fondовый биржа işat alıyor. Birini швейный fabrika çıperiyor. Birini ковровый fabrika çıperiyor. Birini строительный компания açıyor. İşleyeceğim. Yani bu sana hem de baycarlı şeydi. Yani birazcık bir kanun. Doğru mu? Yani bir kanunluğu esası soruk değil. Esası sen alada etmeliydin biliyor musun? O kıyılar durmuşa barar mı sana? Şu yani. Şu iki seviyede etsem bayık gideceğim. Dur bilesim. Ha? Galp bilesim diye. Ava. Теперь мы встаем. Özünüzü bay hesap ediyorsunuz mu? Душой богата. Ne işleriniz var? Bilem de yok. Bilem yok. Sanağınız yok mu? Мен işlem oğa. Я на пенсии.
Men dedim sana men pensionerka dep. Ona ne okun ne? İşiniz öğren yok mu? Yöre ya. İşgerler bardır. Var. Neçe san? Он директор вада. Блем, я самое интересное, я сама не знаю, сколько у меня работает людей, блем. Şoyalı köp san bilenize. А может вообще hiç kim yoktur. Ben bilen dine задни, как его, отчетни her ay. Kitap yazsanız adına nem deyip koyanız. Ben kitap yazmak не собираюсь, niyetim yok kitap yazmak. Duruk birden yazsanız. Вдруг da yazmayan men şonu. Yaltanyan. Завещание yazdınız mı hocam? Pikirlenyan şonu. O bir elini kaldırıp atayım, beni yattan çıkarayım mı deyip. Совещанияда. Yattan çıkarmır, не переживай. Menin adım hem koşup koyalım şehre. Kanun boyunca koşup bolya. Yani Heves boyunca. heves boyunca bar yok başlaydın diyorum. Kim sen bana diyorum. Sen nasıl завещаниями koşup dağıtıyorsun. Tez rubrika. Ak pressa. Какая пресса? Ak pressa. Пресса. Men size mışlar aydiyan, siz aydiyanız doğrumuş o ya yok. Böyle, давай. Akbebek Karadeniz'e düşenden son denize Akdeniz deyip ad koydular. Doğrumuş o? Doğru. Akbebek Köten Dağı barıp gaydandan son ayak izlerini Ноги очень суперно. Ага. ayak izlerini UNESCO girizildi. Men keyin hatap etmediler. Yani şu tadı da var. Dinozavrdan kıyına koştular mı kadı fikir edeceğim. Men keyin yani sen yani onçak dinozavriyalık qarı dediler. Şunun için paka koşak geldiler. Yalan. Akbebek Antarktida baranda anomalne ısıçılık oldu. Doğrumuş o? Antarktida'da bol koram oğa. Значит, bolan ok yine. Baramda ısılık barar. Rap ne bileniz mi? Rap? Rap. Muzika rap. Rap. Rap? Rap. Muzika. Ova. Eşittim ava. Bilye. Nema. Muzika. Neli müzik? Tam 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 tam. Şöyle mi? Doğru mu? Ha? Dan 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 dan. Кажется, вот так. Saygıdeğli şoyalı atayım. Saygıdeğli şoyalı atayım. Переведите, что он мне говорит, а? Saygıdeğli şoyalı atayım. Кем? Сайт кем? Сайт кем? А? Это рэпер такой есть? А, король даже? А, нет, я не знала такого. Karol mu? Не знаю, вот они подсказывают, что король, наверное. Это заграничный или наш туркмен? Наш? Один из первых. Один из первых? А почему я его не знаю? Sizin adınızı Google'den aydımında olanın ruhsat aldım sizden. Представляешь, нет. Представляешь, нет. Я потом мне подписчики verdim bana. Siz var orada aydım diye. А я даже не знаю. Suda veriyorsun. Ай, пусть живет. Я и без суда бы с ним разобралась бы. Ну, ладно. Мне, в принципе, понравилось, что молодые ребята меня берут в пример. Поэтому я даже благодарна, что они хорошие примеры берут, потому что я думаю, мен пикір edен, что я положительный герой. Blitz soraklar. Ben size sorak veren, siz maksimal tiz cevap vermeli. Давай. Söygü mü yapıl? Pul. Ne için? Pul da. Pulun olsa elime de at böyle. Я правда сказала. Можете сказать. Gimalay dağı mı ya Köpet dağı? Конечно, Капитак. Ты что, офигел, что ли? Капитактан Гаудак вамай? Yekelik mi ya Betbelli? Бетбелли что такое? Бетбелли, что такое Бетбелли? Türkmenistan'daki işgərlərinize bir zatları diyecek olsanız deyip biləyiniz. Ne mi diyeyim? Kavcı işlerin diğerine ne mi diyeyim yani?